Assalamualaikum Cik Daralun. Puapa? Nyo kalun tuk dro bek deh ne le urung dro ne. Kena urung dro ne tetot lun. Yang kalau lun jung alamat pi hana toto halim pap palih kilo. Behe ba Facebook telun ju alamat msaboh ke tanto. Kapakat gure-gure ke, kapakat densus lapal-lapal lom. Tamah lom rider, tamah lom kopasus kajak ulawung ngeho. Bah, jak lu pakat gure-gure, pakat bang-bang mudi mesra yang nanggap ulama, nepakat. Ya, nepakat. Ilung yo ku kurung drone ni. Sebab lung yo. Ke binatang-binatang lah natilah purite-purite Islam nafek. Mube ukai ya. Hana temakut. Hana gundah, hana pernah goyang lom hati lung nyo. Tubuh lung nyo belum pernah goyang. Bah, benar tu pulih urung drone. Ya. Bahpi orang drone nu tenak lung, nu hina si lun, nu hujah keluarga lung, berang kapu je nu pegah. Namun lung hana pernah bengeh kurung drone. Yang lun bengeh ke bang mudi mesraan, kelih ke bab fitnah bab media. Ya, nyukon memang lung lung ya pegah banyak banyak nang bercutan. Ya lit mai tebo-tebo di putih-putih Islam nafek. Ya lit ma gede musaboh na pule lung hargai putih-putih Islam nafe. Putih pulau-pulau iman ya. Tukar iman ngon pulsa. Ngon pulsa apa ikan? Panam dah pu pi pasai ni siap palihnya. Pulus hai. Tukar iman ngon pulus. Proposal bertebai. Pu bertauhid. Bertauhid pukul mo. Gaduh pengut masyarakat Aceh. Gaduh pahala yang riba. Gaduh pu wajib yang syirik. Pu ulama lagi bui dum ulama. Kabis mtaboh do penguasa zalim dum ulama palih. Haram jadah. Memang lah lebih mulia kafe yang soleh, yang God akai, lebih God mulia kafe yang God akai ketimbang Islam munafik. Panen hana payu bule dengku. Payu ngeloi nyo, payu kalimah loi nyo. Panen payu bu. Cipramele dak nak dihei anu murid abu mudi dia becut. Tak hawa aku nak tenak. Itu nak mak ke banyak. Tak pali. Dah. Oka cipakat hei kru le diat. Aku hei kru lon tu kagadoh. Lon hei kru parah rak kru lon mana ya turi. Ubena ya gitu ulama zalim janji ikoh. Yang lagi abu mudi mesra yang kawajib koh. Yang menyota kebah akidah bangsa Aceh mutamah hancur. Hana kekal tengok khayul masa. Guna depu becut. Yang kon ulama. Yang dong bak pintu penguasa zalim. Yang kon ulama. Namu pong. Nah yang dong itu panggung lom. Ajak masyarakat untuk memilih. Milih mah. Macam kau ulama jino. Nah kelom jangan mencatut nama ulama. Jangan mencatut nama ulama. Anu di ketua DPR. Ketua DPD. Halam dah dupu ketua adu. Man pegah hati. Yang poh bangsa, yang poh ulama Aceh nyo. Bangsa Aceh, fakon je poh. Karena ulama Aceh lagi-lagi bui du muka. Leh damai muyung saboh hali ulama. Mengsaboh, mensidro hanjir tak pakai le ke ulama. Demi Allah lung pegahnya. Hana dusta. Lung lempah ya lung hujah ulama. Karena ulamanya warisatul anbiya. Hanjir sembarangan tak hujah-hujah lagi tanya manusia. Katanya apa duduk tetan di depu. Mau kitab masalah yang hana tamat terkadang. Tapi long behe. Behe ku tenak. Karena nak bukti. Pakai ngongon you nonton ni dia. Behana nonton tegak video.
Karamen tu kaji terpasal baik tu. Kaji tersirang lah Abu Mudi. Pokoknya media kalinya akan ditebit. Ditebit lah media baru kalinya. InsyaAllah baik yo nurun-nurun apa. Tapi berteguh-teguh tak. Penguasa zalim, ulama zalim, pemimpin zalim, jaitat kalahi syedera medua. Berteguh-teguh becut. Long bahapi nanggap le urung don Wahabi, Syiah, Yahudi, Kafir, Nasrani, nyoje, berang kapujud. Tapi lun pujuk droba Allah. Yang lun lawanyo, yang lun lawanyo Syiah laknat tilah jaitat ka dia ceh. Termasuk Abu Mudi. Urung pajuh bantuan dari ketua Syiah Bashar Assad. Aci tanyong siat ba Abu Mudi mesra. Sehingga tahun 2015 Abu Mudi geundang Imam Thonanan Imam Suriah nyan Mufti Adnan. Nyan Mufti Adnan nyan urung Syiah dari Suriah. Maka Abu Mudi mesra getrimong fatwa nyan, fatwa untuk menjelekkan daulah khilafah nak fatwa Imam Syiah. Karena gure urung undang Imam Syiah. Jadi segolom ge undang awal ge kopeng bak ketua Syiah Bashar Assad. Yang musibah gempa berusaha syedera mutuah, musibah gempa berusaha yang menjatuhkan daya Mudi mesranya. Nyan kon musibah. Nyan kutuk Allah benar depu. Kutuk Allah. Kage pesampo ke dayah kufar laknat tilahnya. Nyan dayah nyan rukuk di peharum. Tapi kantin di Mekat. Di puka kedai rukuk. Di Mekat rukuk. Menyana mi gelas duanya hana pu ya dua rukuk. Hana harum. Menyana ke gelas 8 ke gelas 12 nyan harum dia. Yang halal bin halal. Mana je kebut. Ceram dua. Yang pilpres kata. Truk gepu wajib pilpres. Gepu wajib pilpres. Syed dalam tuah ya subhanallah. Hantom pernah tak dengar. Hantom pernah tak dengar. Bak indah tu tekon. Bak ulama lain ci gepu harum pilpres nyan. Ya subhanallah. Pakon ulama jino gepu halu. Gepu wajib bahkan. Pakon gepu wajib. Pakon ya subhanallah. Ya Allah ya Tuhan lu. Riba riba gepu halu. Kredit gepu halu bagian-bagian riba kop riba yang gekih berjut ke halu. Padahal tujuan untuk memudahkan masyarakat Aceh. Nyan tujuan. Tapi hana pun dia cok nyan kesimpulan sedaram tuah. Total harum riba. Harum. Yang ulama-ulama yang pahala riba, yang wajib, yang kesyirikan tahun pilpres, yang bunuh depu. Yang ulama yo kemati. Yang pulti ulama dong bak pintu penguasa harap tahta bujai, harta bula, sanjungan bak pemerintah bak penguasa bujai, yang kau ulama. Ike mutong nyai long. Nyai long tepiah haji, nak aku pakai. Hana aku ulama-ulama ro kandengku ke kulawan dengku ulama munafik. Ulama munafik, ulama ustaz palih yang pegah harga mati yang kari yang musabah ni ke. Tok sido segai ulama yang mentong selamat. Yang dilindung, yang dibenci oleh pemerintah Tok Abu Bakar Al-Bashir. Yang wajib, yang tak pegah ke ulama, yang ulama ya subhanallah. Yang lagi-lagi na dia cek. Menyona taku ku rok mentong. Demi Allah long pegah Hanali. Hanali mensidro ulama Aceh yang pekong hukum Allah. Hanali. Yang naramai ki hukum pemerintah hai pekong. Bahkan dipu wajib. Yang harum. Andung kailo. Kalau lagi ami goreng. Tak cok piring tak lawa ke abu. Bali. Icah gunyuk payah kuat rukuk boleh tiba.
kok memang hari kok terjak belah kelafah di trom-trom kau teku pipir kok. Magi ban lepo kok mah. Padahal lebih plain ni urung don pi tebe long na lumpi tebe lumpi kok ndong. Okeylah saudara tua, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tersambung berita lo.